question ko kutum hi pokwaisa se kuirum la Sylvia ri mai waina hopogre itum Tangkhul Katamnao Saklong hi Tangkhul Katamnao Saklong ma ngai na malai mane athang na tum kai kana mention sa kai thada sub zonals the lay Jingtun Tangkhul Katamnao long Jingsho Tangkhul Katamnao long Rupai Katamnao long Adze Katamnao long Sansa hila special zone sa the lay ju along hili sub zones lay sub zones when a federating units lay TKS aina long now kataping zonals being sub zonals being federating units we current relationship hi kathada taikui kala hi na relationship hi kathada strengthen sangai kathada empower sangai kiji hi na ka hangmil Right between the tickets kiji he zonals being a kashem ne mam lang sangai neva kala tickets li later le tickets we sit ngai China zonals being lang right China mingai respect kasal respect ng ngai China mingai ownership ngai China mingai kachipa va itum wili athang itum na topic drama tu dai re katong aji action ni implement sa ga jitran khokha ga sa ji ungau de itum khokha ma sa ga va mya kamang na va mang ki kamang trader mane zonal bingli TKS zonal na kishim ne ji mam lang sangai mane khiwangla cha kha va zonal pingai na TKS hi va pang mreng phanga pang mreng tran ot ka sa tha de va kho ka sa laga ot sang sangai ka shok ka jang transparency leng sangai cooperation le transparency le ka va mi ko mo hi transparency ma le ka cooperation leng rok ne cooperation ma le ka ot everything failed China in a TKS president sangai the challenge ka sai hi ne iklakta TKS li kisada zonal president pingwi zonals pingwi kathana ping kisada TKS li apam le thu khala TKS with Kashok Gazang Atom Kivang Mate took a taste alapai. Okay, if we on understanding in the Kahang mai. Example, tada short example side sake. Actually, Tangkhul Ngalay Hili career guidance Quigase, Kachitran, TKS ne every Tangkhul village ping ni Valaga, Quikala, Zingomaka Lama Paimra. Term for only 3 years. Chisharukpan liver. TKS na zonal president tayap saura, zonal na subzonal tayap saura, subzonal na every unit tayap saura. Thakava, choacha Jingtun ni career guidance in nishidi kwikang sangai de kya apam na kya kachiwi apam kachiwi area li phamai thira je zonal president na thagi ne TKS president na thagi jimning ne. Kala zonal president ne example subzonal akali hili area hili khyoro ko cha Katamnao long katong zang dalai. Atum lagatong ot sa ngarum rachile chithai khawa every unit washungda every Katamnao gatong na TKS khiglag jira thera sare o ila TKS jang lamo o TKS na ilining chang dale without me TKS incomplete ne ga atum na chileira taga significance hala kai o cha se ja ka khokha ka sa ga ji he hining chang ai hi sang sangai mislaga ning share same question, Shimi Racing. Thank you. Ot katong hi angyung awasere. TKS comprises of 265 units. Election Commission bashin the make sure we power atishoda. The 265 we federating units later khale hili khung katong ale TKS na jana khale otsalo jinisi jiwa kasak chung khale pragmatic masamne. Chetaw ganda ram le yaw gazadli shada khle kala complaints later khle jiwa TKS Ukrut district we bangmangla headquarter we TKS khangawala kala TKS hi elections how reja khamang function sala kachi question tarra ka sai musungla ge we have failed to acknowledge this issue for so long athumna grievances later khle ji thum atra sap lungra ka jiba hangra kisa tu da aj digital age ne Here kashung gaya at pamili Ukrur Tangkhul villages Kuunga Tongali almost all the villages here, maybe few mobile way network Malays halabai. Here the lake hai atam hitran itum the Kivine communication cab leo. Who created the ina atum lila hange Mashunglaga inatum grievances itum not sadly he addressed her issue by ka channel ngavai. Natum nala natumwe sub zonals adang zonals hangsere later khale bingjili no baran body ba ane awi atung le ane awatung le ane TKS as such apex body khang sada itum bana
relationship bila pa hili focus sao ne se jiwa athumui federating units ka jiwu issues later kle ka tongji address sa shabra until and unless we have that kind of understanding and relationship chipa jiwa sakla ka issue ne da hangra maramba ba 265 khung federating units later kle hili itumna ki apongai na reach out sa shabida of course the case ne la thuikai leadership pingle ka chunga appreciate sai education tour da chang jang Jina kya ke effective sa kya ke effective sa class jibaji e question masa ke ka chikata we program policy la semdele so chikata relationship ki establish sa se jerga we need a common platform where we can all come together chita ugada chi zone wise ena range wise ena sa ka bai apongwa yek ser khaine education sector le experts ka chung khale tangkhul nola athum bingle katha da implement sa ka pharak lag ji implementation ni bangena athum le chart ji blueprint ji ka tong yek laga radian hai khaine so hipa sap lungi ji topmost priority ni itumna unit ji strengthen sai re ji khloda sub zonal ji strengthen automatically sao gi ji ne sub zonal strengthen sai re ka zonal strengthen sar zonal sai ka apex body tangkhul wi banga apex body TKS ne he strengthen saura likewise chui khame platform le valeo se jer ga TKS as a backbone or metro unit, federating unit of NSF. Itumna malingai rejiklo da ansami malinglungra. Ansam malingai rekaba likewise atsum malinga atsum malingai rejerka NSF kashunda itumwe nakawe umbrella bodies chewing ngachai jile kathum chewing ngachai jila ka jangdak lene nakaho na mothers association naka students federation tachi naka students federation malingai rejerka ba khani jila maling sangaura likewise chui khamaya movement jilila itum maling sang pai le chithau ga 10 seconds grassroots level wena hopok laga top notch chika shungi chine kachi ba hangai ning share kuira john zemignala ngai cha questions likang han kam ning shidale Tangkhul Katamnao Saklong ai pangshaphi ka jena tro sakla jikha villages ka chi wa wena pangshaphi tro sanai chida da sada sub zones na zonal na sub zones wena pangshap ka khwini sub zones wen na villages wena ka khwini chi honkam maina TKC na where do we throw strength jibaji pangshaphi villages wena kras sarpapam chida da sada iwa zonals ka tongali khokha yang ka salaka whatsapp room ra ka ji khamatain ka hi katha da khokha yang ka sang rakla je kha iwi shongai na hida da hangai da le mai tikes president akaka akapka itumai izamba hi hai laka akana ka phung salala ai acha whatever it may be sansaro no issue rapai Katamnao long no jingsho no tangkhul a zero no itum kipa ka hiwi feeling similar itum khok khayang ka sada zonal bingjinala president phungda khlewi team jili cooperation milaka teamwork up salaga itum khok khayang ka salaga otsak ruma kha itum hipahina manga khuipai mere kijini chitha kha itum naw binghilila shape sai athangina hangda kleipaji calendar ji chiwang June gajangli tangkhul rapai Katamnao long li shitlaka NRS shuling shitlaka kachang hili kisarakla itum hi sasei giji July gajangli sansaina issue jingtun ni kisarakla giji ji sasei atum kala August gajangli hiwi jingsho Katamnao long aina aje Katamnao long li kisa ka pharakla giji baji li phungda khleya presidents pingli nga san murum laka ot sar chitha kha athumla osh khag to nga small villages ka hagrano ka tiawrano ithum ka to nga hi accommodate sar chitha laka ithumi khokha yang ka salaka ot sakrum pairag ji hi iwi opinion thro sadak leni ning share ngai cha question ni kuirung spam hongna kang han kamyol Share. Mr. Speaker, Akawe, favorably. Hokop ot katonga hi hokopok le kjine. TKS hila system ngawada le. Tangkhul Katamnao Saklong, zonals, subzones, kala units. Tashung da le da klene. Hiwi system hili. Kchi katana hiwi dynamics hili betray sai kawa. TKS hi fail sa kaine. Achu Tangkhul Katamnao long na fail sa da le kawa. Kchi katha area li fail sa le kawa.
dynamic si pitre sai rek chi hangai election rag jaina ili vote na milo the karjan wakasa kamatha tha tui si chin laka kajingram khangau gi sa tara kam tui akha next meeting point here after 3 years next election is sambang lira units pingle jiwi along jili 3 years jili khu aina unit jaina TKS with relationship chiki 0 except sports conference le sakal chili ngurumra o kajikata ta seminar akhale sakal chili ngurumra 2-3 instances sampangai networking malai rang laka aina tangda itum ot masapai mene kiji itum acknowledge sablong re ajira sungda TKS we website la malai rangai ina chukmji laka website hiva shemaka kala igada yarina ka pangada website shemaka first page li changi ji hi evening mane president maning mane kat journals ne kala 265 units we presidents being we secretaries being we azakji front page li hangi ye gine foothills li tae ra ishi west we extreme song ting song we range li yauti khawale atumi grievances le papame they are the protector of a land in the tahange atumli itumna acknowledge sakhangi atumli appreciate sakhangi atumna sadak lejili sot masau khangi jili ma sot khamsau atam ngawaire atumli we have failed them we have failed the foothills we have failed the extremes jine achondang Jingjui CV Jingjiroi wena amay T Mayor sir na bravery award sambange very deserving ngarai chada foothills leidakle extreme leidakle ituming le khangak pingle bravery award ji ming ye te ina ka hangne hangangai baba networking hi malai rang la khain dang the TKS system here fail sashon re president we azingli VP leitle ye in consultation with the VPs with the VP, Executive Council, utility zonals, the itum, due respect, due acknowledgement, Jiming Rock Laka, down to last unit. 20 seconds. Cooperation Ming Rock Jaina, Ishi, Miss Sylvian Hangere, cooperation, which is very important. Networking Hilengaye, Kalakanawan Danga, TKS Hiva, unit in a Shim Kakane, Kijipahimam Lang Sangamane. Ning share question hiwi kanao sada kuri brilliance in kshung nang han kamilo. Shilagere Shim Gishag Jivili Pillar Mati Darka Sai Chi East West North South Pillar Mati Gizitranjili Unity Unity Ketamni Rarakle is Damli accommodation Itumna accommodation Kamitam Jili Unity Hirar Accommodation Gajetam Hili respect concern Kala Mipaju interest Itum Taipungra Yang Kajipa Chika Klan the Kiglage Baba Itumi every zone li present unit kachu we present zone we present daitale chang aya we present scenario ka past scenario TKS na atumi relationship chi ka thakle jiba jiba I clear ka na mathaim ne ka thalam thalak sarda pninge ka ili hanglo cha ka ota ka sake business sake o kyot sake success sang success ji hi communication gap ma leng sa phumra transparency lei phumra kala khok yang ka sake dam jile atang in a kahang chita accommodation bifungra ara extreme corner will apply west will apply north will apply south will apply accommodation bifungra accommodation gaji hang lushit ke self interest yang phungra concern lei phungra kala respect sa phungra chita da khami thran jili nai ni ihi iye na mi baji ning kho kho yang ga salaka unity gaji rara unity khra thran jili otla sa pai me khar chang jaina every nook and corner foothills ta shungda sansa wa shungda jang TKS ka ji ukhulling leitak lei town li leitak lei TKS hi pai mang sang sakhaila every nook and corner TKS hi tangkhul luiram gotong khui wang ko ka ji pai feel sang sak phungra ji feel ji ka thada sara athangi na khang ji thada zone mati wi leitak lei unit president chi pingle matain relationship lei phungra sa pai de la ka itumna computer li signam li UPS uninterrupted power supply light midai ka chu backup thada excited sala khai speedful sala khai yari watch seba sa ngai milai la ka pangsang seo laga umbrella ga sem laga nook and corner
clear cut transparency communication le hai ka WhatsApp paira for example ajit mai tei tampak Manipur hili kokomi UCM le atunda press conference aksi khamili Manipur ngalai shek sat le de TKS na press conference aksi khamili TKS wat ya Tangkhul ngalai tong shek sat le da masam de huli le dak le kala khwa khani jimang shek sa ne khiwain effective masa to transparency mlai to communication gap le hau loopholes rak le hau China ari bawa ina kapning ina hang dak leitu hi kipa ko leadership le criticize examining ne ka executive council da mathalain le le ye na education secretary ne na culture and art wine na finance wine na chiwine de portfolio wa kham tha le ka atum ngacha portfolio ji atum tax fulfill sat lela chief follow up sat lela question sa se aji na the president candidate ngning ge ji president ge ji position mang maning mane he is a decision maker plus 20 leader seconds. President ge ji thada yaru ili psychoro we concern khui lakha a winning na machatla direct sa ka shabji chi ka sanghat leader ne chen kho khayang ga sahai communication gap ma lei transparency le ka TKS ka ji maling lakra makang lakra ga ji wi shongai hangai ning slager ning share tumna hangdak le tong jing na laga ning myung lak de le aru atam hi same question jile kachi kathana counter sak ngai le laga atam khimilo ina tam khuli okay iwi ka phaningli iwi ning chang na hang lo cha khawa president sai the every decision an khwira ga iwi maning chang manai council le plus athang ina hang khai tha the zonal president ping hi TKS president na pam dak le pam khongrai chai level ina TKS li office ka le lo chine hai mi ning chang chine ka shok ka jang zonal president material lo ishi ka thadang exeksi do ka phaning draw sang rock se ishi zonal president ping jang na ka TKS sang na TKS council jang ka decision ma quick rajiva advisory board madling lak in hai laga Katamnao ping well experience ha khai Tangkhuli mitra khle every subject li thada expert ha khai mitra khle atung bing ka pang sang na ka advisory board atum ni madling lak hai laga itung ma alung ni ma quick decision jiva I president ne I mu khwimra advisory board li ngasan naga kachipan na mathamai do itum hi ngasan mi loda khangasan jili ina pangsing kui laga ot ka sa evening chang share anyone else hangai le ka idealistic sana khai ba jiba university level na ung ro ga ganda hile pragmatic mak sa chung khale sar da khui grassroots level na ta hangshom da khale hi maram le da khang ne ara itomoi federating units being hili relationship strengthen sa ji ba ja explain sa khai ne whereas athumling shikwile hisara no chen ma phok ngem re kha athumli ki problems le de la ji ba ji itom identify sa mi re ra foothills areas being le or border villages being jina ki kya kha suffer sa de le ji ba ji mak them sa paim athum the military atrocities kya kha face sa de le khaji ji ignore sa sila khale athum the communal clashes khale ji thran khaji ka tha burden phung de le ji ba ji itom fail sarla athum na ji question answer le de TKS ji response sang yem lag jinda hi samira sorry jiwa tam maning mane kha le da khale burning issues ping ba ji le thum na wa la ga jo ijinang ra hi ta da le ga ithum le de le kho ithum nang ning me ro kho akham shock ji thran mang ji baim ne TKS le TKS na la chui khamai long naw le ser de le athum ning sun mi la shik me ra ga ji ba ji guarantee mi gi ji ne hi samira ga jiwa tam maning nak ji ba ji hangai ning cher kipa li counter examining ne kata de point da hang lisi doge counter saw atam ne counter sangai ka counter sangai no we atang point sangai wingji reiterate sa khoi wa tam mi limre oche counter sa joge ka diplomatic approach joge okay ka atum na hang hai chili paisin sa la ka doing sangai okay itum na the chang foothills area Tangkhuli ram haglage every nook and corner yang Burma boundary wasung nai le Tangkhuli ram le sinapati wasung nai lila khwa khni le dele in zakmai thai khwa yaw wa tranjili atum na hang la hang pame yo itum marakli Tangkhul le film sa thre da che mai teling lem pamau pangal lem pamau khongchen hau lem pamau ja chat yur khang teling lem pamau gida kala aru situation issue itum dong thai da kleine che ni hila ka mention sang hai pa na ba aya chon nang jang for example sa the rinpamli issue crisis ha sok tale TKS sa lela isi TKS ma daram de TKS na malegi shibining je ka communication je gap le hogi da ma wasung mata sung ru thowe chaka asiwi value wi sujin win na wasung ere sai chena thumna ta interface sa milaka peaceful sala khai environment je lokhra mi pamme chena
chi a khalere chaina maling sak phungrei thumi TKS ka jibae laka athangi ne decision maker ne jiba je president ba we ning ka paina the decision khuil gang ning ne left right front back ko tong ko we khamia consensus khuil laka hina phamai khure da jang hina phamai thui ke je de ka jiba je phaning ga sak laka khui ke the right decision khui ke the ji china ka sangat president ne ji chili gang go in a president saur da in iklata ta decision khui phawre ke jiba le gang ning ne ka shapai na tang da every left right front back tong khui khangna ngana khui laka good listener ga sa laka ada hina phamai thui re jang da phaning khui thei laka chu sa ga thei kala decision ma thalan khui thei ji china ka changkat leader ne da khang sa ni ning sila ga re chi clarify sa ka mini thank you Okay. Kuira John ai na ungchipem na nia tam khungai la counter sa khoi. Akshi khuyo ge Khil. politician maning to the hi samira the vau go paile maning mane TKS siba iwi songai na hanglo jika physical ga sabaji chibaji muchuk na sakngai adhangi na hangba ba maire cornerly le the clay kapung phaili le the clay foothillsly le the clay every nook and corners notum you are not alone Tangkhul Katamnao Saklong is with you gujibaji iwi message chiming ai chi hang laga iwi counter ga sai tangau hi dik share Ari li khamatuisli foothillsly focus hang rock lagai na thei sha da lei importance midak lei da thei kui da lei ning share question ka kuthuma round chili kup sangai re